Ner malaken yam biya kamal kan Nuer online TV channel en larame gor liang larame share alkan wo beje moj ka shop lwash magwa ka do badanan wash ke Dr. Riek Machar tenkeje kiir mayardit kana far kol re wich ka juba muwi goren na meke lu bi duptin kon telat ke kiir mayardit bikangach cheka breakdown ke cheka alkan wo dere kalinga gwa chaka jagata tektia ko bukule teke shop lo anymurung ka do badanan woy ke Dr. Riek Machar ki jen en wuj Dr. Riek Machar michaje wuja ngumi be benefit ki ngum ba jega kiir mayardit kana ne dial content core gor jen wo beje breakdown ka building agwa are ler kana me gor jen wo jen mi jiram jadit der subscribe kader notification be alder jetwan ko mete ka ler mu jidin mishi bare da shamala shube kiji ere ler kana me brodo liang to go to dong der cap gwa bana shu wore de no tijen yam ngumi be kiir mayardit de jekka kwi which Dr. Riek Machar en which Dr. Riek Machar me chaje woje kiir mayardit de ngumi be kiir jek kiir mayardit ngumi be jekki ngu me bia benefit ko she Dr. Riek Machar che wuche re commentating ke re vice president and ko jen vice president Dr. Riek Machar FS vice president ami cho jojen wo che Dr. Riek Machar che joj che melat ke jen tamen wo shuri sha le paro she kwer che jakan alo ler che Dr. Riek Machar che telwang ngum mi bikir mayardit de jakare en re weekend me mo ke Dr. Riek Machar ke jema chana minutin chana benefitin konti bejek and point kiir mayardit chana kelin ko na me politically motivated and mandana let kiir mayardit so gorje en wo biya jelinga gwa men yam men gore bi ngach and which Dr. Riek Machar jaga kiir mayardit ko ne bikume espele mayo kume espele mayo belwek melwek amulwanka ka wok kumayo belwek micha Dr. Riek Machar chaje wuch be kuma espele mayo belwek betelwang be kir jakone be kir jakara mbumni jen re wuch ka so Sudan ko jen be tege deñ mu bumbuma jen bu bomni jen re wuch ka so Sudan keliw so wuch Dr. Riek Machar be kuma espele mayo be jakalwek ke be wude me michal ke kiir mayardit be jemo ka power beje moy ka power okay ko be kuma espele mayo be chulwa kanono so by losing its long time leader espele mayo may fracture or lose credibility but long de beje woje point de en ayo mishi Dr. Riek Machar ma chajo wo so namo jaka kir ko be balaram bumnu jen re wike so Sudan ki bonde balaram bumnu jen number 2 ki marode kiir mayardit point de ajarama ba malat ketede neme be kiir mayardit jako ba mal ba jalat ketede okay but take control over the peace process male latke ren gwasamo but take control ke liu ko chir Dr. Machar chajalel chaje yen jetel duomi ba mal ba jalat ke je Dr. Machar ke je ndana to ko tam right kona kiir mayardit ajarama ba mal ba jalat ketede mulare je no chalat amugorje lara je balat amugorje ko tidial ba kalat in favor of kiir mayardit ba kalat alo jakane kiir mayardit kagwa enamo be Dr. Riek Machar be jetololo ko telem be Dr. Riek Machar telem belel nemani ajen erawde mo kon ka diode mi cha Dr. Riek Machar mi cha je wuch amen dia la benefido ka kiir mayardit diodien gwatame be Nuer dak be Nuer be ka divide re wik ka so Sudan re wik Nueri be ka dak be te Nueri tibi chonkel ka par la par kol men paro kwanya la interim leader ko Nuer be te Nuer be chonga jakel be te ne ko ken tibi chonka Dr. Riek Machar and tam an gwadmo January ga lelen gwa January chaka dak January chaka divided neme a rule strategy ka kiir mayardit mi cha Dr. Riek Machar chaje wuch ka wuja ram mo Nuer mi chit ka Dr. Riek Machar ba Nuer en gwadmo ba ka dak so jake nguka jake kume
SSPDF ke kum kir mayardit ko bala ramadan en bum jen en mo jaga kir mayardit ko ben nuer wach ka bom ka gwan me ber ko shin wer ci karen ling so ba te ko ba te ka dengu din butuok kam den karodien so na me jaga kir ko bala ramadan en ba lona jare wi ka so Sudan ke kwingane ke kwin nuer ko cha dor nuer cha ja dak ko bunwar burin cho dak batene larano na me tar kaika ngono bana chonkel ke far bine kokkin nyo larano tar kaika ngono bana chonkel ke Dr. Riek Machar ngwado ma chaylele chay divided ku yen e mandana let kirma yadita ko mo yen te ko let kirma yadit ke changa ran de chong jonga jo kirma yadit na me tactic nana le jen gor jen obi ajeling mu kon kon wandien me cha Dr. Riek Machar cha je yen pon kirma yadida me ba kir mi yadit baje gujenu ajuin mondial baje gujuin mondial no ajaramandan en normal ajaramandan en normal ko agenda na gore international image as a stabilizer baje guj international community en go ajaramandan en normal ko kujemo ba mal ba la tirganga baje la tet ke kir mi yadit jaga kir mi yadit ko bataka bom bataka long ko enemy chalaro meken kir ko nok chaja bulat so agenda na to gotam kim yadi daga nuer so daga nuer ko in this way ko batika benefit jaga nuer wan ke la to kan ngai karodian kalwan karodian but la ka wiya daka baram mu ke kwer yo buga shooted buga chocolate ngwata mo no ngare so this thing jaga nuer ko buga rodian dak so na me ajen wanden be kim yadi ba kim yadi baje gujeno jaramdan en nokmal ko be jang nuer ka ga karodian ke be jang nuer ka nyin karodian ajen dana to kon tam ka great apnal state ano mugi kono dijen gwasme be kirma yadit jako baroda kunya vice president chikona ngani wal chetwo ke 2016 and strategy mem youth kirme tame dan me ke 2016 me Dr. Machar chore ko jube joto ko chanwer cha nyo deng chitabande nga chero wu ka Dr. Machar cha joirar and gwata mo shwa ke shwa kwanya la vice president ne me jen dijen ajelat ke wude me wala wud shala far kolo. This is what is happening right now. Then strategy and dana gore. Bekir ma yadit baro cho moch karam mundana nogomela by president. Am goma charek ma char chalele cha don kujimi. Achang ba mal ba jaw lo lat ka kore. Be yikte ka vice president odien. Mi bin wer dial ba kanang karor. Me kan wer kan ka kon charno wud jangana me mele kan were e matede. Gwada me coach biji aspele ayo bugi show fail ba. You know, but belodian be near ko chikan gujino chiga telwang ban ngode lwang den teten ko Dr. Riek Machar jaram dan la pillar jaram dan la pem jaram dan bumne jen jaram dan la shoot so with Dr. Machar eteka telmare ka jes pele mayo be selam spele mayo be nyoko thrive ano ko che tactic ni chur ka ti che ka use na duo mi de na de ka teke je che na che ka ham la jay ledi kemi jeg la du ne duot ke mi jeg du non bi lat bat do no duot ke so ne me ajana jak Dr. Riek Machar ko ba jenok which South Sudan kelo so mi chogo togo no ne shikir mi yadit chen wodi al che ko dak ngoda ba dera roda loy kire ne me dera backfire again kodi bu korba talk within Nuer community ke within kir community kane Nuere chimu to tem ba chuto ko ngu ba chuto ko Nuer ba chuto ko ka jang mi te Nuer met ka jang ka jono yo cha jang ti jang nyin ka Nuer bugre lo yen jang non kontin met ka jang yen ne ko na Nuer ko met ka jang so bu kor go bolo ngu ko yin me kor kam dur dangro ba chwan Nuer kananga kan jang. This is where this thing come from ko ba ne ti ba ka use lo kwa la use against Nuer ano bu Nuer ka jogo no yen jang ko nek yen Nuer ram nek da man point de jang chela ngol la Nuer no so there backfire mi chikir ma yadit mi che tactic me che jogor anyok men ba backfire ke jene buin mon ba ko ba jeref mi lokir ma yadit do no ngamal ko kwang na ba jeref buin mon an gwasamo che bu che South Sudan che je bu no go te ka mi de kana kok re winte kok ken jene shanen ka dollar exchange la trading you cha pegdien charge lon ka South Sudan ko ngwan dial chawon yam ngum ko ngwan yam ko je awo mitala mal yen by a pressure a international community ine ko la jiwu pankun by jacob ya nyen ka kwerun ko kwerun jen lelmu jen dagoja so in order for
that leader to stop o be wij be yar bi yene recon ji wij bi arun je keje ka bi akorun either bi aje juj ki bi aje mo kerek ajen do bodan bi a wedun bi a normal keje so mi jaye juj je chugwa bi international community bi kan tayi da ne chikan wedun chikan restrict keje bi kan chu nyok mu ku kan lift bi kan chu wuj buj be nyok ko normal nyok ban me pel yene ten yen ke je kelan wedun ka korun ba palten ajen gu yene no so sudan ti grun waro titele development wona ngwana wona kan ka jek ana ka kwar wona kan ka mu kwal ka kwak ko kaneden kono chuje lon kanede content talat chu kuma tele problem ko je ka yoka ko le ka petroleum ko le ka yuro ko ken je ka chike tax ala tol bu dan tolka so jen go dan chikala dier kan ne content chu tela jiwut so jen ma gor ma balari men bi ngai kenyam kir ma yadid use ne tactic ni ke strategy ti ben wer be ka weekend ke be ka jagani ti lak ti bitalot ana mi chin wer chenen ci me chenen ta mi chiraden chenen ana ajanta dana bana kim yadid bana jalwan kaja an biya tamal